Ahitwa ikiraharinganwa Junior twashanga beji abazire n'abashomesa barukurahira izina ryanganwa ngo nibebembera abantu babakurata bwanyuma yo kwihaya beji 89 mu idara ryo kubanza kandi 19 biziro mu idara rya kabiri. Konka first of all nisima mukama bwo kubantu batuyambere kugera ngo ishomere twena abana ko kutujyana abandi abatija kugira ngo tukozereje. Icyama ni nyenda kubanza gusimisha mero n'abazire banje habwo kwatanisa abazire kushashura school fees zikora mukaga bwembaza mukama ani nzima abazire n'abashomesa abazetshomesa ebintu tukakwata kandi tukabika. Nganwa Junior niryo ryizeriye bembira amashomero go mu municipality ya Shema kandi abebembezi bishomereri batugambira habwenci bakozere kurunji. Ndiye kutahamana mingi mukakora rusake shire habo kuba nchebera ine bahati ino kwehindukiremo. So tubikora byona buri kwitagisa burangwa abana bitu bashoma kandi bashika. So yo kugira ngo hati noza kugira uwote no kugira uwote abana tokishikano de kushumisa abana karicura mu ukakora research kire tutirewe nkora na wano rebe environment nebizimbe bisyebi na narwo tuyunza kombe kanyina yabana kuraramu na nebi na biro birungi ntwetebekanisiza abana bo kuba babire bingiho kandi abashabire myanya nibingi na hata abantu bari mbija hati ahindo kugambira omyeze 3 nza kwa twine kizimbe cyakanye na hariya ntushemerwa munonga ahabwe nkwatanise yo mwishomero ekiretire excellence giona nabwe nshonga ye nkwatanise are nkwatanise head teacher na nabashomesa bona n'umuntu umwe. Nkekeragiro umweja haringanwa burukashesha nabanza yaheterana n'abandi basima ruhanga batakatandikira izoba. Omuganda nkaga Kashozi Boarding Primary School mu Rushayin District nabo bakozere kurunji kandi abeji basimire ruhanga oba basise. Nisimba mukama ntine bugarikiro ahabwa abana banje abarungo maka na masa basakoraje bakiyayo aguregetse kaga nisi mantine bugarikiro kandi sima mnonga abazire banje abasize kubishashura school fees no mwebembi guma kuzifune sente konka babasa kuzinsashura nyebaza na teacher witu atubena tukuma jo mwishema haina food mwe twebikosa byona za materials kandi takinga na staff yeye. Abashomesa nabo beinakashe kwa hamatama bwanyuma y'emyaka yenyima iba mazireno bakora kubi okushangurwaho mwaka ogu bakozere kurunji. Abo kuba twena ntukore kintu kimwe obukiko hamwe na nishomero kandi nkwatanise ejo mazima nayo niyeretire ntutunga performance ejo yitutungire kandi ngarke ntwaro mu gishansime foundation body ishomero ryitu rya musinje gwe kanisa kandi abana igana mukaga biziro first grade abana bana bijo second grade kushika kwa abana aba cyitezera nkwatanise nunji ya staff administration Gasha Komayi kwa twachire na Ben Mhoz.